Uspostavljanje rumske vlasti na Helenskom poluostrvu. Ilirska Srbija, uspostavljena sredinom 3. veka pre Hrista, postaje meta osvajačkih pohoda Rumljana. Rumska vlast na Helenskom poluostrvu se uspostavlja postepeno kroz nekoliko ratova od 229. do 168. godine pre Hrista. Posle toga dolazi do više od 1 veka ravnoteže na postignutim granicama, da bi rumska vlast konačno bila uspostavljena 9. godine nove ere, posle rata između pobunjenih Srba sa prostora od Sev do Jadrana i Rumljana, koji je završen nagodbom. Srbi se pominju pod imenom Dalmata i Sarmata, pa tako Euzebije Pamfil piše, Tiberije Kajcar, Cezar, je potčinio Rumljanima Dalmate i Sarmate. Još u vreme Prvog punskog rata 241. godine pre Hrista i osvajanja Sardinije i Korzike 238. i 237. godine pre Hrista, rumska država je uočila snagu ilirskih gusara na Jadranskom moru, pa je tako došlo do rata 230. i 229. godine pre Hrista, koji se u istoriji naziva Prvi ilirski rat. Teutina loša procena odnosa snaga i neprimerena drskost u pregovorima doveli su do rata i poraza Teutine države. Krajem 230. godine pre Hrista stiglo je rumsko poslanstvo u Skadar, kod kraljice Teute. 2 brata Koronkanusa doneli su žalbu na ilirske gusare, koji su pobili i zarobili veliki broj rumskih građana i podanika i opljačkali brojne lađe. Teuta je rekla, sve što mogu obećati, jeste da neće našadati vaše lađe u moje ime i za moj račun. Ako budu to činili za sebe lično, ne znam šta ću moći učiniti, jer naši običaji ne dozvoljavaju ometanje sopstvenih preduzeća. Na to je mlađi brat Koronkanus odgovorio, mi kažnjavamo svako zlo učinjeno od Rumljana napolju, kao i unutar grada, pa i vi činite isto tako, ako ne želite da vas na to naša vojska natera. Teuta je bila uvređena ovakvim držanjem poslanika i naredila im je da odmah napuste njenu državu. Čim su isplovili iz luke, napadnuti su od ilirskih gusara i mlađi brat Koronkanus je ubijen, kao i zapovednik lađe. Opšte uverenje je bilo da je ovaj zločin učinjen po Teutinom naređenju. U Rumi je vladalo ogorčenje i pred senatom su klicali, osveta, osveta. U Iliriji su bili svesni težine kraljičine greške i savjetovali su joj da otpremi poklisare u Rumu i da se za zločin okrive gusari. Ona je na to pristala i poslala poklisare sa porukom da ona nema ništa sa ubistvom poslanika i da će im izručiti ubice. To je bilo samo prazno obećanje, koje ona nije ispunila, niti je imala nameru da ispuni. Rumljani su odlučili da povedu rat protiv Ilirije. Prilika je bila vrlo povoljna i odnos snaga je bio na njihovoj strani. Ruma je tada imala u svojoj vlasti celu Italiju i Siciliju i raspolagala je velikom vojnom snagom. U savezu sa moćnim Misirom, koji je imao većinu Grka pod svojom zaštitom, mogla je računati na njihovu pomoć, a Grci su i inače bili kivni na Ilire. U Iliriji je tada vladalo opšte rasulo državno, vojno i političko. Ilirski saveznik Makedonija bila je potpuno zauzeta ratom sa Dardanijom i nije mogla pomoći. Stanje je bilo takvo, da je Ruma za ovaj rat imala sve pogodnosti, a Iliri sve nepogodnosti. Ruma je umela da iskoristi tako retku priliku da pokaže svoju moć nad jednom serboraškom državom i saveznikom Makedonije. Zato je objavila rat Iliriji. Pa i pored svih pogodnosti, Ruma je vrlo dugo opremala vojsku za ovaj rat i još duže mornaricu, verujući da će rat biti težak i bojeći se da Makedonija ne sklopi primirje sa Dardanijom i ne pritekne u pomoć Iliriji. Kraljica Teuta nije vodila mnogo računa o ratnim pripremama Rume, Rima, i nastavila je po starom. Poslala je vojsku u Grčku u proleće 229. godine pre Hrista, da pljačkaju Grke. Ilirska flota se ukotvila kod nezavisnog grada Drača i zatražila da joj se dozvoli snabdevanje vodom iz grada. Dračani odobriše mornarima da uzmu vodu, pod uslovom da ne ulaze sa oružjem u grad. Iliri sakriše mačeve u ćupove i pokušaše da na prevaru zauzmu grad. Iako su vrlo malobrojni ušli u grad, zamalo nisu uspeli u tome. Pošto napad na Drač nije uspeo, flota se pridružila glavnini mornarice, koja je plovila prema Krfu. Iskrcali su se na Krf i opseli glavni grad, koji se takođe zvao Krf. Krfljani su zatražili pomoć od Etolije i Ahaje.
Ove dve države su zajednički opremile 10 velikih ratnih lađa i poslale u pomoć Krfu. Karnanija je bila stupila u savez sa Ilirijom, u isto vreme kada je Epir, pa je prema ovom ugovoru o savezu ona poslala nekoliko svojih lađa u pomoć Ilirima. Ilirske lađe su bile lake i veoma brze, to su bili čuveni koravlji, lambi na grčkom. Ime im je dato po njihovoj sličnosti sa orahovom ljuskom, korom. To je bila posebna vrsta lakih i vrlo brzih lađa, posebno podesnih za gusarstvo, pa se oni kao takvi nisu mogli upustiti u pojedinanu borbu sa velikim ratnim lađama. Zato su Iliri primenili posebnu taktiku, povezali su po 4 koravlja i postavili pred grčku mornaricu kod ostrva Paksosa, tako da su izložili bokove svojih lađa naspram grčkih pramaca. Grci su sa zadovoljstvom jurili na njih, misleći da će pobeda biti brza i laka. Kada bi zaboli pramac svoje teške lađe u bok jednog koravlja, nisu se mogli brzo i lako izvući. Iliri bi sa 3 preostala zavezana koravlja prešli na grčku lađu i osvojili je. Na ovaj način su zarobili 4 grčka četvera i potopili jedan Piter sa celom posadom. Preostale grčke lađe su pobegle i tako je ilirska pobeda u ovom boju bila potpuna. Zatim su osvojili grad Krf i celo ostrvo i na njemu postavili svoju posadu, pod zapovedništvom kneza Dimitrija od Hvara. Ostatak ilirske vojske se vraća natrag preko Drača sa namerom da osvoji ovaj grad. Dok su Iliri rasipali svoje snage u ovom nevažnom ratu sa Grcima, Rumljani su se naveliko spremali i okupili svoje snage u Brindizijumu, danas Brindizi. Njihova flota je imala 200 ratnih lađa, pod zadovedništvom konzula Fulviusa. Vojska je brojala 20.000 pešaka i 2.000 konjanika, pod zapovedništvom konzula Postumijusa. S obzirom na to da su oba konzula poslata protiv Ilirije, ovo je značilo da su poslali svoje najbolje snage i pridali najveću važnost ovom ratu. Krajem proleća 229. godine pre Hrista Rumljani su prešli preko Otranskog Moreuza. Dimitrije od Hvara, zapovednik Krfa, bio je optužen kod Teute i bojao se za svoj život, pa je prešao na stranu Rumljana i predade im ostrvo Krf. Bez obzira zašto i kako je bio optužen, Dimitrije je svesno izdao svoju zemlju i otvorio Rumljanima vrata Ilirije. Od objave rata od strane Rume Dimitrije je vodio tajne pregovore sa rumskim senatom i od ranije se pripremao za izdaju. Čim je konzul Fulvius doplovio do Krfa, Dimitrije mu se pridružio i oni prave zajednički plan rata protiv Teute. Rumljani su se iskrcali u Apoloniji, koja je prešla na njihovu stranu i tu su prikupili sve svoje snage. Ilirska vojska je bila rasuta na više strana, dosta brojna posada sa Krfa odvedena je Rumljanima, jedna vojska je opsedala Apoloniju, druga Drač, a treća Vis, dok je deo vojske bio na granici Dardanije. Dolaskom Rumljana u Apoloniju, napuštena je opsada grada, a potom i opsada Drača, kada su tamo stigli Flavius i Dimitrije od Hvara. Drač se odmah stavio pod njihovu zaštitu, te Rumljani dobiše i ovaj grad bez borbe. Srpska plemena, pominju se pod tim imenom, od Drima na istok, ranija Glavzijina kraljevina, su prišla Rumljanima. Rumljani su ih proglasili nezavisnim. Pominju se Atentani, Partini i Srbi koji nisu obeleženi nekim plemenskim imenom 1082. Pleme Partini ili Partijani se spominje u spisima na 2 meste, blizu Drača i naspram Hvara, a pleme Atincijati je bilo na donjem toku Vojuše. Zatim Rimljani pođuše u napad na pojedina plemena. Predvođeni od Dimitrije od Hvara, koji je pozivao redom sva plemena i gradove da prelaze na stranu Rimljana, predstavljajući ovaj rat kao rat protiv Teutine samovolje i nepravde. On je istovremeno predstavljao Rumljane kao saveznike, koji su došli da im pomognu da se oslobode od kraljice. Imao je u tome uspeha, pogotovo što naspram njih nije bilo jedinstvene ilirske vojske, niti je kraljida znala šta da radi. U prvom napadu Epidor je prešao na stranu Rumljana. Rumljani su se iskrcali na ostrvo Vis, razbili opsadu grada i primili Vis u svoj savez. Jedino je pleme pod nazivom Vardi, Srbi, kao što smo već videli, dalo žestok otpor i sa njima su Rumljani morali voditi teške borbe. Naročito oštre i duge borbe vođene su za grad Nutriju.
Nije utvrđeno koji je to savremeni grad blizu morske obale, ili u svakom slučaju u primorju. Pod Nutrijom Rumljani su, kako to beleži Polibije, izgubili vrlo veliki broj vojnika i više starešina. Teuta je bila došla da posmatra borbe pred Nutrijom, ali kako je odnos snaga bio nesrazmerno veći u korist Rumljana, Nutrija je pala posle višemesečne teške borbe, a Teuta je otišla sa delom vojske i zatvorila se u tvrdi grad Risan. Rumljani su potrošili svoje snage u borbi sa Srbima, Vardima, i nisu mogli produžiti osvajanja i napasti Risan i Skadar. Ilirske čete sa Hvara, koje su učestvovale u opsadi Visa, Rumljani su primili u svoje redove kao savezničku vojsku, s obrazloženjem da su oni zemljaci kneza Dimitrija. Zapravo, hteli su da tako nadoknade gubitke pred Nutrijom. Teuta se nije smatrala pobeđenom, proslavljala je junačke bojeve pred Nutrijom i smatrala da će preko zime povratiti svoj položaj. Rumljani su, zbog velikih gubitaka, morali da obustave ratovanje, a upravu nad osvojenim delom Ilirije predali su Dimitriju od Hvara. Jedino su se svetili Vardima, za njihova ranija vojevanja po Italiji i počinili su mnoge zločine. Konzul Postumius se vratio u Italiju, ali mu senat nije odobrio Trijam, zbog velikih gubitaka pred Nutrijom. Ostatak rumske vojske i mornarice se povukao u Drač, krajem 229. godine pre Hrista. Dovoljno je bilo da se postigne sporazum između kneza Dimitrija i kraljice Teute, pa da Rumljani izgube sve što su bili osvojili i da se rat pretvori u njihov poraz. Nažalost, do sporazuma nije došlo, jer je Dimitrije hteo da bude novi kralj. Baš u vreme rata u Iliriji došlo je do odlučujuće bitke između Dardanske i Makedonske vojske. Makedonci su pretrpeli veliki poraz i car Dimitrije II je poginuo u boju. Ovaj rat između Dardanije i Makedonije imao je teške posljedice po ceo serbo-raški narod toga vremena i posljedice su se prenele i na mnogo vremena kasnije. Zbog ovog rata, Makedonija, kao ilirski saveznik, nije mogla učiniti ništa da spreči prodor Rumljana u serbo-raške zemlje. Posle Dardanske pobede, a možda i pre nje, Rumljani nastoje da sklope savez i prijateljstvo sa Dardanijom. Predstavljajući se kao prijatelji i bliski rođaci, Rumljani su govorili da su trojanskog, to jest dardanskog porekla. Savez između Rume i Dardanije je postignut i to je u mnogome omogućilo Rumljanima da se održe u Iliriji. Ovaj savez je onemogućio Teuti nastavak rata i morala je da prihvati mirovne pregovore. Teuta je 227. godine pre Hrista sklopila vrlo nepovoljan mir sa Rumom. Ilirska država je morala da se pomiri sa gubitkom Krfa, Visa, Hvara i Epidamna, Drača. Prihvaćena je obaveza plaćanja danka Rumi, a ilirski brodovi su prihvatili obavezu da ne plove morem dalje od Visa. Izgubljene teritorije i grčke kolonije su Rumljani dali na autonomnu upravu Dimitriju Hvaraninu. Teuta je abdicirala u korist Pineja, ali on nije ni dobio pravu priliku da vlada na malom delu preostale teritorije. Teuta je umrla 220. godine. Prestolonaslednik Pine je bio još maloletan, pa je Dimitrije sa Hvara iskoristio priliku, oženio se njegovom majkom Triteutom i postao Pineov tutor, a potom se proglasio ilirskim carem. Sklopio je savez sa Makedonijom, a tokom rata Rume sa Galima 225. i 222. godine pre Hrista obnovio je gusarenje na Jadranskom moru i napadao Pilos i Kiklade u Jonskom moru. Posle ovoga su Grci prihvatili savezništvo sa Rumom, od kojih su dobili pravo slobodne plovidbe Jadranskim morem, pa su čak dozvolili Rumljanima učešće na olimpijskim igrama, priznajući im tako status civilizovanog naroda. Makedonska vojna snaga posle poraza bila je znatno umanjena, a takođe i Dardanska, i pored pobede. Na drugoj strani, Rumljani su nastojali da pridobiju Grke i konzul Postumius šalje poklisare u Etoliju i Ahaju, da im objasne diljeve rata u Iliriji. Antigrčki saveznici Makedonija i Ilirija pretrpele su po jedan težak poraz i Rumljani su sada mogli da se predstave Grcima kao njihovi saveznici. Govorili su da su oni napali Iliriju samo zato što su Iliri nešadali Grke, što su ovi rado prihvatili i bili zadovoljni sa ishodom rata i izrazili zahvalnost Rumi na njima svojstven svečani način.
Od tada, zapravo počinje rumsko-grčka sprega protiv serbo-raških plemena, Srba, i ona će trajati vrlo dugo i naneti veliku štetu Srbima, a time i samim Grcima. Grci su vremenom uviđali svoje zablude, obično kada je bilo već kasno. Ostako te grčko-latinske sprege osjećaju se sve do naših dana. Latini su bili tvorci grčkog mita, oni su stvarali grčko čudo na antisrpskoj tezi. Drugi Ilirski rat se vodio 220. i 219. godine pre Hrista protiv Dimitrija Hvaranina, a završio se 218. godine pre Hrista Dimitrijevim porazom i bekstvom makedonskom caru Filipuve 1091. Pinej je najzad preuzeo vlast u Iliriji, ali je ubrzo umro 217. godine pre Hrista. Narednih godina, vlast u Iliriji drži Serdila, koji posle Pinejeve smrti otkazuje savezništvo Makedonije i nastavlja vlast kao rimski saveznik. Po završetku drugog makedonskog rata, 296. godine pre Hrista, Ilirska država uspeva da povrati veći deo svojih teritorija. Dimitrije sa Hvara je uz pomoć Makedonije porazio kralja Sparte Kleomena i ova pobjeda ga je ohrabrila da raskine sa Rumom. To je prouzrokovalo drugi Ilirski rat i poraz Dimitrija. Rumljani su ponudili svim ilirskim gradovima da plaćaju samo polovinu pređašnjeg poreza ako im se pridruže. Samo je tvrdi grad Dalma odbio da prihvati ovu ponudu. Ova tvrđava je dobila ime po jednom božanstvu i nalazila se na gornjem toku Neretve. Dimitrije sa Hvara je bio kod cara Filipa V kada je stigao glas o porazu Rumljana kod jezera Trasimena 217. godine pre Hrista. Dimitrije je nagovarao cara da odmah krene, preko Ilirije, u napad na Italiju. Filip je opremio 100 lađa i poslao u Jadran da bi oterao Rumljane. Posle bitke kod Kana i poraza Rumljana, Filip je poslao poklisare kod Hanibala da zaključe savez, obećavajući da će opremiti 200 lađa i harati obale Italije. Predlagao je da posle pobede Hanibalu pripadne sav plen Rume i Italije, a da potom Hanibal pređe u Grčku i da napadne sve one koje mu Filip V i predloži. Međutim, Filip je bio slab vojskovođa i nije ispunio dato obećanje u takozvano Prvom makedonskom ratu, koji se vodio od 215. do 205. godine pre Hrista. Ostavio je vreme Rumljanima da opreme jednu flotu od 120 lađa i da je pošalju u Iliriju. Nagurao je svoje lađe u ušće Vojuše i tu ga je opkolio vojskovođa Levinus i naterao da spali svoje lađe 214. godine pre Hrista. Levinus se potom pojavio u Grčkoj 211. godine pre Hrista i odmah su mu prišli mnogi Grci, Etolski savez, grad Elis, Mesenija, Sparta i Atina. Filip V je napravio mirovni ugovor sa Rumom 205. godine pre Hrista, što je bila samo kupovina vremena za Rumu. Umesto da ojača svoje vojne snage, Filip ih je rasturao na sve strane. Opsedao je Pergam u Maloj Aziji, izgubio pomorsku bitku od Rodosa, poslao Hanibalu, koji je već napuštao Italiju, 4000 vojnika, napadao gradove u Meziji i Trakiji. Konačno je rat završen mirovnim sporazumom 206. godine pre Hrista. Posle Dimitrijeve smrti 205. godine pre Hrista, nasledio ga je sin Pleurat III, otac poslednjeg ilirskog cara Gentija. Gentije je vladao Ilirijom od 180. do 168. godine pre Hrista, sa prestonicom u Skadru. Nije bio omiljen kod podanika zbog prgave naravi i okrutnosti. Gentije je veći deo vlasti bio saveznik Rume, da bi se okrenuo Makedoncima. Treći Ilirski rat se vodio 168. godine pre Hrista. Rat Rume protiv Gentija je kratko trajao kako piše Apijan. Čitav rat protiv Gentiju završen je u roku od 20 dana. U opisanim procesima prodiranja Rume na Helmsko poluostrvo uloga Makedonije je bila osetno niža nego u ranijim istorijskim procesima. Njena snaga je već početkom 3 veka pre Hrista ušla u dug proces opadanja. U Grčkoj je Makedonija sve izgubila još 272. godine pre Hrista. Stare grčke gradove, države kao što su bile Atina, Sparta i Teba bile su od drugorazrednog značaja, a mesto njih su se pojavila u prvom planu dva saveza, Ahenski, Ahajski i Etolski. Ova dva saveza su se nalazila sa dve strane Korintskog zaliva, Ahajci južno i Etolci severno.
Posle cara Antigona Gonata, koji je umro 239. godine pre Hrista, kao što smo videli, vladao je njegov sin Dimitrije II. Od 239. do 229. godine pre Hrista, a njega je nasledio Antigon II, koji vlada od 229. do 220. godine pre Hrista. Njegovo mesto na prestolu zauzima sin Filip V, za vreme čije duge vladavine od 220. do 178. godine pre Hrista dolazi do opisanih događaja i intenzivnog prodora Rumljana na Helmsko poluostrvo. Odmah posle zame, Ruma je objavila rat Makedonije, takozvani drugi makedonski rat se vodio od 200. do 197. godine pre Hrista, i poslala konzula Sulpikiusa Galbusamo sa 2 legije. Numitski kralj Masinisa mu je poslao numitsku konjicu, Rodos i Atal mornaricu, Etod i njihovu konjicu, i kralj Sparte Nabist je pridružio svoje snage. Sulpikius je napadao od Ohrida i držeći se planina gde falanga nije upotrebljiva upao u Makedoniju, ali nije mogao da se zadrži i vratio se natrag u Apoloniju. Novi konsul Vilius je zatekao pobunu u njihovoj vojsci i proveo je godinu u zavođenju reda i discipline. Senat je poslao novog konzula Quintusa Flamininusa. 2 vojske su bile jedna naspram druge u dolini Vojuše gde su vođene svakodnevne čarke. Jedan čobanin iz Epira je ponudio Rumljanima da ih povede zaobilaznim putem kroz klisuru, Kliisora. Kada je car Filip V ovo video, povukao se u Tesaliju 198. godine pre Hrista. Flamininus je zimovao na Korintskom zalivu i pridobio u savez Ahene. Pokušao je da zauzme Korint, ali je makedonska posada odbila sve njegove napade. Filip i Flamininus su se sastali u Maleskom zalivu da pregovaraju. Pregovori nisu uspeli i sledeće 197. godine pre Hrista 2 vojske su se sukobile u Tesaliji kod Skočuše na mestu zvanom Paslje glave. 2 vojske su išle jedna naspram druge sa 2 strane grebena, a da nisu znale jedna za drugu. Susret je bio iznenadan i Filip nije stigao da postroji falangu. Napad Flamininusove savezničke konjice iznenadio Filipa, a njegova vojska je bila i malobrojnija pa je bio poražen. Jedva je sakupio 16.000 vojnika, uzimajući i dečake od 16 godina. U to vreme imao je posade u više gradova u Grčkoj i Maloj Aziji. Morao je da pristane na teške mirovne uslove i poniženja. Posle smrti makedonskog cara Filipa V 179. godine pre Hrista, nasleđuje ga sin Persej, koji preuzima vlast u poraženoj i poniženoj Makedonije. Radio je vrlo uspešno na obnovi zemlje. Od oca je nasledio bogatu riznicu, koju je uvećao. Izgradio je novu vojsku i njegove vojne starešine su postigle nekoliko ratnih uspeha, od kojih 3 značajnija protiv Rumljana. Senat je smatrao Perseja za veliku opasnost i poslao je protiv njega oko 100.000 vojnika. Caru Perseju su nudili pomoć sa više strana uz određenu novčanu nadoknadu. Odrički kralj Kotis je nudio da dođe sa svojom dobrom konjicom, bastarni sa Dunava su ponudili 30.000 ratnika, iz Ilirije je takođe došla ponuda. Persej je sve odbio, jer nije hteo da plati uslugu. Iako je imao početne uspehe, bio je vrlo loš vojskovođa, kao i njegov otac, i poražen je u boju kod Pidne 168. godine. Za ovaj poraz krivili su najviše baš cara Perseja. Tokom ovog rata, Trećeg makedonskog rata, od 171. do 168. godine pre Hrista, rumska vojska uspeva da u bici kod Pidne uništi čuvenu makedonsku falangu, koju Persej nije bio u stanju da vodi u boju. Persej je posle poraza, neki kažu da je napustio bojište još u toku bitke, hitao u Pelu da spasi bogatu riznicu i sa njom je pobegao u hram na Samorasu. Jedan lađar Krićanin, koji je trebalo da ga nekud odveze, utovario je bogatstvo i otplovio ostavljajući cara, pa je ovaj morao da se preda Rumljanima. Paulus Emilius, pobednik nad Persejem, podelio je Makedoniju na 4 župe i svaka župa je morala da živi potpuno odvojeno, bez veza i trgovine sa drugim. Bilo je zabranjeno da se brakovi sklapaju između građana pojedinih župa. Emilius nije dozvolio svojoj vojsci da pljačka Makedoniju jer je ona bila vrlo bogata i plen je trebalo sačuvati za državnu blagajnu u Rumi. Bilo je toliko mnogo sakupljenog zlata i srebra da niko više u Rumi nije plaćao porez državi. Pošto je vojska bila nezadovoljna što joj nije dozvoljena pljačka, Emilius je poslao u Epir.
70 gradova u Epiru je opljačkano i razoreno. Plen je bio toliko veliki da su, posle odvajanja za državnu blagajnu, svakom pešaku dali po 200 dinara, svakom konjaniku po 400 dinara. 150.000 Epiraca je prodato u ropstvo. Trijam Emiliusa u Rumi trajao je 3 dana, toliko mnogo je bio veliki plen, da ga nisu mogli pokazati za kraće vreme. Na Trijamu je vođen i car Persej kao rob. Kada je ovaj molio Emiliusa da ga poštedi takvog poniženja, ovaj mu je odgovorio: to je stvar koja je bila i koja je još uvek u Persejevoj moći, to jest mogao je samo da se ubije. Potom je Persej bio zatvoren u neku ćeliju u gradu Albi gde je skapao od vladi. Makedonija je kao država bila sastavljena od više serboraških plemena i u njoj nije nikada postojao posebni makedonski narod. Makedoniju je stvorila i držala njena dinastija, pa kada je ova propala nestalo je i Makedonije. Zato nije nikada više bila obnovljena. Makedonci 150. godine pre Hrista podižu ustanak pod vođstvom Andriska, koji se proglasio za Filipa, vanbračnog sina Filipu V. U početku ustanak beleži uspeh, ali tokom četvrtog makedonskog rata, 150. i 148. godine pre Hrista, Rumljani beleže pobedu i tokom narednih nekoliko godina se gase i poslednji oblici otpora. Ruma formira provinciju Makedoniju 146. godine pre Hrista, sa centrom u Solunu. U trećem Ilirskom ratu rumski vojskovođa Anikius je opseo kralja Agentija u njegovoj prestolnici Skadru i posle mesec dana opsade naterao ga na predaju, gotovo bez borbe, 169. godine pre Hrista. Potom je Iliriju, da bi je lakše držali u pokornosti, podelio na 3 župe. Gentije je doveden na Anikiusov Trijam, a potom zatvoren u Iguviumu u planinama Ombrije gde je i umro. Odmah potom, rimski vojskovođa Galo, pobednik nad Gentijem, sazvao je 167. godine pre Hrista sabor ilirskih plemena, na kome je Ilirija takođe podeljena na 3 dela, rumsku Iliriju, tributarnu Iliriju i nezavisnu Iliriju. Formirana je rumska provincija Ilirik, sa sedištem u Solinu, Saloni. Ilirska plemena su dobila svoje lokalne autonomije, neki i pravo na sopstveni novac. Takva politika Rume je dala rezultat i uspostavljen je stabilan mir. Ruma je nastavila da vlada nad Ilirima njihovim uzajamnim sukobljavanjem. Nosioci otpora Rumi na Jadranskom primorju i u unutrašnjosti Helenskog poluostrva, posle pada Gentija i uništenja Ilirske države, postali su Dalmati, koji su bili plemenski savez, da bi kasnije postali jedan od sinonima za Srbe. Oni na političku scenu stupaju oko 157. godine pre Hrista. U tvrđavi Dalmi održan je sabor od više srpskih plemena i tu je napravljen savez za borbu protiv Rumljana. Dalmske saveznike Rumljani su nazvali Dalmatima. Novo ime Dalmati postaje sinonim za Ilire i od tada se ta dva imena preklapaju. U to vreme je raspored plemena duž Jadrana bio sledeći: od Raše do Zrmanje bili su Japodi. Od Zrmanje do Krke, a i Burni. Od Krke istočno bili su Sikuli na obali i Bulini u brdima. Od ovih do Černovice, na predelu Splita, bili su Ilini. Od Černovice do Cetine Nesti. Od Cetine do Neretve Srbiji, koje i Vardima zovu. Od Neretve do Drima pominju se kao veće plemena Taulanti, Partini, Enheli, Daorci i Pleri. Daunski savez je brojao 18 plemena kada je stvoren 157. godine pre Hrista. Francuski diplomata i arheolog Priko de Saint-Marie navodi da su ovaj savez formirali Vardi, Dalmati, Liburni, Japodi i Istrani i taj savez, federaciju 18 plemena, naziva Daunskom republikom. Sledeće godine Rim, objavljuje rat Daunskom savezu. Do prvog sukoba između Rima i Dalmata došlo je još ranije, 158. godine pre Hrista, a sukob se nastavlja ovim ratom, prvom Dalmatskim ratom, koji se vodi 156. i 155. godine pre Hrista. Poslat je konzul Figulus protiv Dalme. Kod grada Narone, danas selo Počitelj, konzul je poražen. Pošto je dobio pojačanje, obnovio je napad 155. godine pre Hrista u dolini Neretve, gde je popalio neka sela. Dalmati su odbili i ovaj napad i zaposeli šire prostore sve do mora. Postavili su prestonicu u Staroj Ileniji, koja se pominje i kao Solin.
Ilina, senat nezadovoljan neuspehom Figulusa šalje 138. godine pre Hrista konzula Kornelijusa Nasiku sa jakim snagama. Ovaj je preuzeo Dalmu i potpuno je razorio. Poraženi Dalmati su preseljeni u unutrašnjost Kobna i prisiljeni su da se bave poljoprivredom.